susu. Beli susu. Now we're going to si Bea Bea. Di sana ada wisata apa ya di sana? Waterfall. Waterfall. Di sana ada waterfall. Apa lagi bang? Apa tadi bos? Oh, the most beautiful waterfall. This I'm jajan lagi. Nah, ini loh. Wajib mampir ke sini ya, guys. Oh, di rumah makan fast food parkiran. Tuh. Mantap. Oke, Kak, makasih ya, Kak.